Hello guys, welcome to my channel. Uyu munsi ngiye kubereka rwose uburyo nk'uko nari nabasezeranyije, uburyo ushobora gukoresha Siri muri telefoni ya Android for free rwose mu buryo bwa tutorial neza cyane step by step, ugahita ubikora muri telefoni yawe ya Android zigakunda. Noneho rwose kuri iyi video uyirebe mpaka irangiye, ubundi ukore subscribe, like, share na comment kuri iyi video. Nurangiza ubundi umusanzu wawe uraba uwutanze, ubundi tujye dukomeza twibanire muri uyu muryango mugari wa Kokero TV Rwanda, ureba video zigisha kuri technology, kuri tech, ubundi ukoreshe telefoni yawe mu buryo bwiza. Iyi Siri ishobora kujya igufasha kuba wavuga ibintu iyo ikabigukorera, nko gufungura ama application, kuba wakandikirana n'umuntu uvuga yo ikabigukorera, kumbe nyine nk'uko muri iPhone bikora. Iyi video rero urasabwa kuba wayirayikinga, ugakanda subscribe, like, share na comment, ubundi tukajya tubana muri video z'ubutaha. Let's go. Mbere na mbere uraza muri Play Store yawe, uraza aho usacingira ama application muri Play Store. Nimba ukoresha iPhone urajya muri App Store, nurangiza uze muri search. Kuri phone za Android rwose birakunda. Uraza rwose muri search yawe, ugiye kwandikamo rino jambo, uraza wandikemo voice access. Nurangiza urabona application imeze gutya, weho urakanda install. Zinyikwereke dore ngiyi, ubona application imeze gutya. We hano hari update, wewe urakanda install. Aha hari update urakanda install, tuze dukande update, tegereze yi updating muri telefoni. Weho ndakwibutsa ko ukigeraho urakanda install, nirangiza ijye muri telefoni yawe. Twe turategereza akanya gatoya ibe updated. Nifite kilobyte nkeya rwose birahita birangira. Noneho urabona ko ibaye updated. Noneho tuze dukande hano ahangaha rwose, ahangaha kuri open. Turaza dukanda hano kuri open tuyifungure. Urabona ko nyifunguye. Ukiyifungura urabona ko hejuru yahise haza ngo voice access, kande agree, bagusabe gufungura notification, uzifungure. Nurangiza wisubirire inyuma, iraba yagiyemo rwose. Uze ukande kuri setting, wirahita iza muri notification bar, uze uyikandeho, ukande kuri setting zayo, nkwereke utuntu urahinduramo. Uraza hano ukande add, ahangaha kanzema kwereke. Uraza hano rwose, activation button, uze uhafungure kugira ngo buto idisplaying hano hejuru. Urabona ko button yayo yise yidisplaying hano hejuru, kugira ngo igihe cyose ubashe kuba wayifungura, ukandeho ihita ifunguka. Noneho hano ushatse wayiactivatinga kuri incoming calls, umuntu yajya guhamagara ikahita iba activated. Ikindi hano activate during calls. Hano izindi option nyinshi ushobora kugenda usetinga muri iyi setting yayo. Ubundi kanze nkwereke uko uyikoresha. Hano ukoresha
hano urafungura kujya ukoresha ahangaha ufungura, kamanze nkwereke ahangaha, ugomba kuhafungura kugira ngo ujye uvuga open app runaka ihite ifungura. Noneho ikindi ushobora kwarowinga kano kantu time out after no speech, igihe utari kuvuga hagashira amasegonda 30 kuba yahita yifunga automatically. Ibi ubishatse nabyo wabifungura. Ikindi hano ushobora gufungura open tutorial ahangaha, bishatse ushobora kuba wayifungura rwose, bishatse ushobora kuba wayifungura ikajya ihita ikwereka tutorial. Uzuhafungure ukurikize usome zino ntuzo ushakira hano, barakubwira ngo say hey Google start voice access to activate it. Iyo ushaka kuactivatinga ushobora kuba wavuga ngo hey Google ubundi ikahita iba activated. Ikindi aya ni amakey terms ugomba kubuza. Ikindi nimba ugiye kuyifunga ushobora kuba wahita uvuga ngo stop listening. Ukivuga stop listening yo automatically itiba paused. Noneho ikindi nimba ushaka nko kuvuga wenda ari nkaha continue, nkaha hasi ushobora kwibwira ati continue ikahita ikomeza. Izi byose ni ukwereka ukuntu ikora. Ushobora kuyikoresha uri kohereza umuntu message, ndetse ni Siri, byose ni nka Siri yo muri iPhone, byose ni kimwe rwose. Ntugire ikibazo ngo ufite Android, ufite iPhone ntacyo akurusha. Noneho hano ni ama voice access command, ushobora kuyibwira ngo show grids ikabikwereka muri grid, ubundi ugahitamo iyo grid ushaka. Urayibwira show grids nk'uko ubibona, ukayibwira hide grid, more square, gutyo. Bino byose ni amakomande ugenda uyiha. Ikindi ushobora kuyibwira, turebe ibingibi nimba isibye ibintu ukayibwira redo, nimba ukayibwira endo, nimba ushaka kubisiba ukavuga rendo rwose. Kanze nkwereke byose uko bikubwira. Ushaka ko ikwereka komande ushobora kwibwira help ikahita ikwereka komande ushobora kuba wayibaza. Ushaka gufungura tutorial wayibwira open tutorial. Ushaka gufungura setting yayo ushobora kuba voice access setting. Ushaka kohereza feedback wavuga send feedback. Ushaka kuba wagira numbers, ngiye kukwereka uburyo ushobora kuba wakoresha numbers ukayereka ikahita ibigukorera. Reka tuze muri ntuza yacu tuyiactivating. Kanze tuyiactivating muri ubu buryo. Turaza dukande hano kuri ya buto twarowinze ko yajya hano hejuru. Iyi button twarowinze iyi, turaza tuyikande. Iyi buto ushobora kuba wayijyana aho ushaka hose. Twe turaza tuyikande. Urabona ko voice access ibaye activated, wayibonye. Noneho uko tuyibwira rero, dushobora kwibwira show numbers. Urabona ko iyo uyibwiye komande idahura ihita ikwereka ko bidakunda. None reka tuyibwire open file. Wenda tuyibwire ibintu byoroshye kuhita ibyumva. Turebe open clock. Urabona ko ihita ifungura rwose isaha. That's amazing. Urabona ko ihita ifungura neza. Close clock. Ushobora kuba wayibwira igahita isubira inyuma. Ibyo byose ni komande ugenda uyibwira.
Ikindi ushaka nko kuyibwira umuntu ushobora kuyibwira nimero igahita imuhamagara. Ushobora kuvuga call, icyo uvuze kigomba guhita kiyandika hariya hejuru, iyo kitiyanditse iba itacyumvishe. Ikindi buri komande uyibwira ntabwo ariko yakira buri komande zose, hari komande uyibwira igahita igusubiza. Ushaka nko kuba wafungura application runaka ushobora kuba wayibwira open ukarenzaho app ushaka ko ifungura, nk'uko nyibwiye open calendar igahita ifungura calendar. Urabona rwose ko bihita bikunda in short time, mu gahe gatoya cyane ihita iyifungura. Urabona ko ari ibintu byiza kandi byoroshye cyane. Ikindi ushobora kuba wayikoresha uri gucatinga ukajya uyibwira ijambo ikaryandika. Nk'aha dushobora kuyibwira ushaka nk'uko ikanda ahantu, ushobora kuyibwira ikakwereka muri number, show numbers, show numbers, hey Siri, show numbers. Urabona neza yuko ihise itwereka namba za buri kintu kiri muri screen yacu. Ushaka kugira ngo ikande kuri namba uyibwira umubare. Nk'aha ngaha dushobora guhita tuyibwira 2. Ushobora kuvuga press 6, press 6, press 4. Hey Siri, wowe uvuga neza ubundi yarangiza ikagenda ifungura uvuze imibare. Ushaka gufunga imibare uravuga hide numbers, bihita byiyandika hano hejuru. Iyo bitiyanditseho uhita umenya ko itabyumvishe. Hide numbers, hide numbers, hide numbers, screen lock. Hano rwose ushobora no kuyibwira igahita ifunga phone yawe, uhita uvuga ngo go home. Urabona ko ihita isubira inyuma rwose. Iyo ukiyibwira go home ihita isubira inyuma. Ikindi ushobora guhita wibwira hano, ushobora kuyibwira wenda gufungura umubare open 1, hey Siri 1. Urabona ko itari kurespondinga ariko ushobora kuba wayibwira umubare igahita igukorera kuri izi ntuzo. Ikindi ushobora kwibwira show grids igahita bikwereka ari amagrid, ubundi ugakandaho saka gesture. Ushobora kuyibwira ikabikora. Ibyo byose ni ibintu rwose ikora. Rero ikibazo ushobora kugira ushobora kunyandikira muri comment ubundi nkagufasha. Ikindi urabona ko iyi application rwose ikora neza, igakora neza. Kandi nimba warebye ino video kugeza irangiye wakoze ikintu cy'agaciro. Wibuke gukanda subscribe, like, share na comment kuri iyi video. Tuzabonane muri video itaha ndi kubereka kandi ka application rwose kaguha internet for free, internet y'ubuntu. Hano internet y'ubuntu rwose, iyi app ndabereka muri video ikurikira rwose iraziguha. Mumbwire, munyandikiye muri comment rwose ubundi mbabwire ukuntu bikora. So now my people, let's see you again. Ciao ciao.